Antie Naa want to be frame. I'm watching Antie Naa and Antie Naa or no man for when you my friend. And to whom is Antie Naa bias already? What you take a woman, you know? On a day come, I may feel, and a man here, popular, I feel, or your papa fan, I feel, call her and Diana, who back catch and say. Papa, also change where they can catch the next line of action. So say, Oma program ni bino. Oh, on Sembia, oh, catch and Oma invite you. The Munyanasi, Oma Yama, Mwedini. Nami so moi, Oma Boa Bibiano, so much the Beba, no more the Beba. Yami, Shamu now, Opia, but then the 2 programs. So, and no more buy no more menu now. Minimum say a chain no more Beba. Yamin Shramopa, on your Mapuma Friday. Then you have Fiasras Nega, Yamin Shraupa, Sopo Ebenard, Yamin Shrau, Apostle Soromo Odro, Yamin Shrau, El Ojaba, Yamin Shrau, Prophet 1, Yamin Shrau, Odifo Kofiampons, I don't toss and Poma and Yamin Shrau. One Shrau will be even Crabras, I mean Yamin Shrano, Dana Samado, swimming from a car. And you no so nyame nhyira no about program ni bi o say obabi me nya plane tickets kan ti wantimi amba and all dana me dana say say why invite you no there be me invite so no ye ne dey we invite me. Okay, Antie Naa ni Dana Samuel ni Yankopon si yi ba ko say o pay there be omo mie ni nyina me nware omo o pay o ma na nware me nware omo aden one they say omo futu nsem no ye emwa me wo me life eti Dana Samuel ni Antie Naa ni say we ekoko na we etuntu yi ba ko omo nyina anko na o pe kala penka na anya kala bia na me ko unya de ne mu magasi kura no bebo awa aye because Asante for Bible we tire me no chem me say o say ahon fe ntuaka really me hu obi a no yire hu ofe no wo de ka ye ko ye say oyire hu ofe je do kana chew de bi nya sa na me we no be kwa Bible so be ma o seso boafo e ye mo anti ne ware ye mfa ahon ofe en ware wo de ahon ofe ware a masa ahon ofe ne ntuaka September de ya 20 na me pa ubenya bi o live brem me papa mane but on the video on my phone so and that's on social media platform I'm by na some about one thing about said everybody should be telling the first video ka ho asem kakra and the video is about 500k on my page na wo ka ho asem I'm being influencer obi David me don't worry I know you my papa can say business here na me say so obi be tell me papa abasale sere bi ma go be hotel maybe on time on your home manager from you obom so sir e je bia na me come say that no okay e bia anja say bia on time but said the media na tie no and some of the kwa bonten no and even na me fire that na me fire and be address here because I feel like what disrespect here papa of course a lot said me na mabo mabera and me ko ton pen drive na mabo bonten say we me but if I be willing too much at the end will be I'm for who no me say bo but see you say when you plane tickets into one bar e be me yase obi be safa sansem no sa obi be free sansem no one ubu sana say who invite no say no when you invite no secondly that is say oyen dey one friend which is second oninenka enye papa na nenenka ono na nenenka every say one of na asem abe disrespect of so mesra dey abrenko obi am so mesra dey e man of fiscal o mesra dey ba nem amanfo ne be ye na do anasa amanfo ne be ye na do ye na mo bo ano so ye ne dey one invite no that is who ye ne dey one invite no it na ubusa na di gua no e bia nka me so me ka say o that my invite nanka but daddy asema me kan ne media na general be o me free mu sa asem no kwa every free mu sa asem no say when invite will be ni ubusa once ma there be the woman say gospel musicians say no mo won kra no so who say nkofo na ma me sika
say me mfanye program no say me invite ni say o won kra no be ka say me man plane tickets ka asano aba on fa bi happy say minimum because obi kwa me pese ahaye embudi ahaye kwa ho de me frɛ no ba ko no won enkran demand no de ma me nje na ma na aba gospel musicians ni be pre ho no a who ye programmer na dwen ya say won ye sika no mo be chedi mpa to cha say it me ya me cut me coat according to the size so cha say you come say for ha wo be frɛ wo mo a on ka say man plenty sika obeba the other man bia obeji ba obi ohọ no a no be dia no say na adwuma na oyo sa nkofo no me mpese me ye program be wie na maboka ana me ni benya ahu asamaka enu so ka ho Matina dia say econo Matina from that point on. Matina say Okay. Someone na ni take but channel near then Oh, we na me Facebook dem live. wow Facebook You be here there wa. me da se para me da se NG TV wa ha why media wa ha before wa ha and Passport TV wa ha Okay. Who's one free mu bia so mo dem be to ye na so one free mu bia For the interview now. but yeah we so one free mu bia but for the wisdom Oh, okay. for the wisdom you are speaking of today and na more much Of course. me must have can say when you to akrafo Akwasi too penny. Bible so why na da ahofe ya wo die na wo bo suro jira say see ajira 5 minutes me ba you are going okay because me I go to make us answer say yeah person ade bia negativity be kwa bonten no must have disrespect this man again Okay. because he has really played good impact in the gospel music in Ghana. Very hard, very hard. Because ebeye ya say na obi akofana be see because me obi oni me channel obi anim dana someone say me be kan bi e be kasa say there be me di ya cho Prum kakra ne hade. fresh to ball. Then I catch that. Fresh ball, then I catch that. Prum kakra. Because it has not been easy. What they say, and I'm a Bible says, "So why and that one for your wood here." Also, ready. Nyankopon bo nipa e bema. Owi also yin spend pade no do yo ba. So ba me bema so wafo. The moment we be ka say tia oba na berema. What is respect ready. Enti papa yi menye wan say udi no hofe. Abeka say ubetu no fo. I'm standing on this platform today. Yeah, I'm a second be say any futu no de ba no. Dem me be ka say free ho. Say the Emeka. The me say free ho. Me donation, I bet you dialogue, baby, I'm free. Ever. Daddy. And you know, Papa will play good impact in the Ghana music. I will say, you're not possible here, and the man. But I did be a bad negative that you say, man, I'm going to TV. And easy say only legend we say everything now because omonamo so ani TTI me papa down for no the Marodu or Victory Outreach Church Araga na papa we
papa yo gina we ya wo bom so me mete bom so ya wo me bom so ana me dinim no enti ebe ye den ana ebe ya say obi be disrespect obi a wa build the craft hwe said the obi anka na ntwechi that the menka say me emfa platform so ka ya ba asase we so ya ne nkofo bi na ba asase we so the moment you beto ho no abusuan nyina ni giye abusuan nyina ka say ah ya wo bere ma bia na ya wo ba bi obi a ni giye but nipa na ya de ba asase we so no de ne ba ye no ono de tutu form de ne hye ho asema nipa ne ka say said the me man kire bo no sa na wo so nkire bo sa that do ma de ko david oba wo e fra de bi e kira de ye ba bia ne e kira de na e ba first na kira de ne tutu form ye de na hye ho waida eti ekira de ne ka se de me man kire bo no sa na wo so nkire bo eno nti se aho kire bi ba wo me bi so de ana wo kire bi a emfa nsere no if so wo de wo ni mo kire be akoko bi and how do we go for me abrempon ye titiru ana mo ti abro san tenten so bare na me yade nti mo fira abro san so betena fo enduru mpo mo no me do so se aduane o mo die emre ye ni nka so so wonya wo die na ensere obi wo kire the Bible say mo sere de no wo kire mo nue it's that the amishra me can't to say who said my dick aka that say me life na makoka mako 17 na me chair baako me did 32 years na me see fi America 52 states no makomo 16 states first pa na Europe na kuro no eye 12 na makwa manaka 4 by do baby na me fa trotro me do baby na me fa trotro me just abra boy gugu ase baby from to order me nyomba for 555,000 copies ba na me boni nyina sumura so ade metimi ko Togo na nipa be 7,000 na ebe me almost me nyum abodi abom na kire new year e wo muko mu kase nti from to order na me share papa ye ye be sere awade nya ko se hwe na o ma so hwe boro ye so ma ye so da ni sa yintimi nyina no enyem na oto ye no bible no skani bi ka se mo se awade ma me nyina no hu bebre bi sa na man ka se ntia wo obu won mo nya no bebre ba ne wure fra awurade me de bia me ka se o be hwe ma appearance na de ajeje me but papa ye o senso de obo soro bo asase ah ono ni ma de chemu asem oni me yetiri mimpo ano no sa papa ni ye ya adwene as he judged not according to the inward outward but he judged according to the inward emu and wo hwe sa anu te toda na social media bafo ah me hwe nkofo bi o mo de so katin penifo a na eye me sere aha obi nya wo bibia wo ba da duru be bla nyoma nkoyere be hye ma bi ana papa bi ba wo bre be fi se na no bi asem bi wo ka kire bo bi no nipa no ho a wo ye no kama na ye ne ya papa yi odi yam busa sekre obi akodi e duro na ye na kuma ana obi akoya konfo ye bosoma aka ma na be twako tra studio kasa ase and go ntimi nka bara nam se wodi kan ye ba ko wa fi no wasai ni mienu but se bi kwase akodua no tira so place that you mention of medals ya me ma patent o timi mfrɛ me onko ni bonseka nko kan de no o di bonseka wo mienu ana den na ono be ka me ma wa yosem o timi me ka nti de sada se me ko ye enkwan e wo Oyerepa ho me ye enkwan e wo Oyerepa ho me ye enkwan wo ho adana me ko mo se me ko chi Antie Naa na me Antie Naa ono o ma afa woni me ma afa nti me ko chi aro oh really nti wo ne say Antie Naa bias already o kan man se mo kwa na ma o mo oh ba se me bia ba ho Debi o me man se mo kan mo ye kakra bi really Antie Naa for onye den Antie Naa won timi mfrɛ me o be frɛ Edward Akwasi Boateng no kwa se ma me kan yi won timi mfrɛ me fa me no mama me devent no won timi mfrɛ o di ntia won timi mfrɛ ne se woni ni fi asɛm sesei ni fi asɛm ye de mi pese woni bonsheka woni na wo mienu woni ne nko kan sa na obeka me de ado woni bonsheka jaya na woni woni ne jaya na sesei se bonsheka na na yi woni na de ne ko ayi ho mama efi ho okay woni de ko mama efi ho ana no ana ma na ye popular na afi Oyerepa be fa no afi wo ko he ndia na wo be ka che ne se bonsheka mo no ho mode nti wakọ ware foforo o be ka me masem eti wona nka Antie Naa afro to be frame Antie Naa say wa afro obe ye den me so to be frame wa afro obe ye den ada obe ye den Debi be say wa afro say on live radio ya ma be so me kon ana eh live radio number de ja obia no wa afro say Akwasi Boateng ana me just wa so man ba ha o yire say wo say ni din do me yire na eti wo aka obe ye den
Oyere dada. Mere dada no. Me can say my ya no si radio n'achi. E no mo kokasa. But omo ntimi mfrɛ me. But omo frɛ me say me yere aba ho. E na me say won ka me mfa bibia nsie. Obi o ha wo say eh na oyere ba out eh. Opa wo mra out. Me nsan do am fra ne ntoma. But what I say, me there me yo. Me mfa bibia nsie because make us say e me for hwɛ me. All quarter for so hwɛ me. Obia na onim me suban bi hwɛ me. Enti say me wo secret bi a onim. Nya fe na me bɛka. The moment I make jina social media no me hu say deɛ me ka no obi nim me deɛ me ka no. So what I say but obi a wonim no na bi a onim sa fe na wo wote. Enti me mfa kata so bo hu aso. So what I say enu nti na me say don't see more friend me gospel mu satawale no. Na oje tu za we gospel. Na say me ka no kre. Okay, it's until say Antie Naa ne ya support engagement in the band. Anya wari engagement. Omo banter sa no mechanic. Na when we say oya bias. Me catch one for say. Oh, when me Antie Naa. Me no, me say that some na yes I na kasa on radio so. Hey, radio so there yen kan ni baba ko for asem. We a producer. Me radio producer. Me nye producer. Now you then I say and yes say. Some na oya na me tie no me hu say man de ne o kan man nsem mo se ne me ma no. Yate. No credit e ba ko. Yeah, Antie Naa some no ebesi ana ya to dwumadi ne so say